دم باش هیوید کم دناف خاشی دابن و گنده قلانه دکه با شوری کوبانی تقریبا 65 کیلومتر حین 7 کیلومتر تشتکی وانه قرع لینا بسر علی دین آوان لوی گندی کار و ایشی ما چاندنی دورانن دور زیتون فستقه غرازانا پاتوسن خدان کرنی دیرشن دوارا و جیلاکن بخوا گندی ما يعني چهار گنده که چچکن و گیارش بین قلان تقریبا قلان بخواد نیسکی دست هناك مال بيكته وكي ونزان و شهر كل رجاوي كردستان و لسوري بوي ملات هناك پناه بر بو هناك چو باشور هناك چو اوروبا حال هناك داركي كان وكي ونزانن مجيبيني بي ملاتي ما شهيد جيدان داعشي هناك ما برن بسر و بر بون دي نظام سوري كافن دا هناك ما دور دا جيچون مجي تمن دا تمنه كي زيده و شهيد مجي برن يعني عم جيبيني ملاتي رجاوا مجي تمنه كي مزبوط داد في الشاري دا وام دي سجدين الحمد لله أقول ده ما فاي خير وصلاة ميجي قبول بكن وأجني دكوباني ما هر هبن خير وخش